Erizoba bamwe abazaire barebekaho amashomero kumurtya beegi bwanyuma yo kuhendera ekihumuro ky'esaabiiti 3 konka hoona n'oburu butyo bakuru b'amashomero bashoborera nk'okwo kuhumurikiraho kw'abeegi abamwe kutabaasika ahabw'okugira ngu disitulikiti ya Kazo ekingire obutare bw'amatungo ahabw'endwara y'enjwa kandi abazaire baingi school fees niho bakugiiha. Abana bariho baripotinga kurigirira Ministry Education ubwo yabire byo kwezebero 2007 byo kwa gatanu konka abana baripotinga kuri abembera za esente ezikorwa munonga kugira ngo umwanya w'itogo abana bingi abazira babona babari barisa Ona Katurebe yahenjera yashaba abazaire kugumana bagire nkwatanisa hamwe n'abakuru b'amashomero ngo habwo kubumwa abana bamwe kuba ari kubohereza ishomero bahikaye ekiro kya kabiri. Ezeshonga zosoroho nangwa no mwabana no bayohereza kurga ishomero ngo batahe atahizo bari ya kabiri. Ico nani emphasize ngire shonga yo kugira ngo habaho okukozana hagati y'umuzira n'omushomesa. Bitho nawe ori mukuru w'ishomero rya Kazo Model Primary School kandi ho Sam Murara yajumirira omuzego kubinga abana hizoba ryo kubanza ngo habo kubura bumwe habikoze so. Eherezo mwana ukuya hikaha yagaruka kwantera ashanga atende wamuhereza garuka mwentara umwana kumukizo bari kubanza kandi ukamugarira gutinde some requirements kwa kubatini kitabo nabwo no hanyine hebitabo ibintu kweza abana umwana uri kuba kubi hatana n'ibintu ndaze miliyoni kompani we hasigaye ebitabo bitanu nokireba so mwene ndaweri abana kwa kwiga batine byo kwandikisa nyirende karamu neno mfungwaje yaba kubitumira kitabo kimwe agenda atandikiraho. Ori kukura byo bwegeso muri Kazo Agume Robert yajumirira omuzego abakuru b'amashomero ga gavumenti kubinga abana ngo kandi kiri kwikizubwa kandi bagume bakore program n'abazaire bagume babugane bonka kutari kuteganisa abana ngo rero amashomero gahumurice hatariho kushisha bwire. Umanya babinga abana tavu isomero ryona eri ya gavumenti eri kwikirizwa kubinga abana ngo baza kubingira school fees. Ishomero rero kwari ni program n'abazaire batebekanise kugira icyo bakora bakikirize iniho no mu mugumzeire no mushomesa kureba ngo umuntu mo gwakorwa ukafutara kugira ngo teganise umwana ajya ishomero umugarre. Hona yagaruka yajumirira omuzego kukozesa abana abari kuhumurikiraho kwinjirira embuga z'ishomero ngo bakirekeraho. Bagomba mangwizo bari kubanza rero ya kabiri yo kutemera. So abana baracyamba shomero mubashomese. Murabe mu program yo kora geno cleaning abo abana bashimira ko bakora geno cleaning ukitebekanisa abana bona bashyiriho yaba rwa katanu mwazi yabashazi ngari ukafuta byano bakozesa abana abahumurikiraho bakabaretera ufuta mu kumurikiraho kandi abana nabo bashobora kureba ngo bahumurikiraho. Ona tamu ya kabiri yatandika hebera 2007 byo kwezi kwa gatano 2024 neja ku 2023 byo kwa munana 2024 kurigirira ha kalenda ya Ministry y'Obwegese. Gasha kwa Sima Naume aba Sky Television agenshonga umurka.